iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura nga istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Narabyan tamanan, partner. Ang mga nogera patani manan na sumangpet ka. Dahil nga ron ti parikot, partner. Sigurado lakit di, nga paan nakamanan ni Trina. Maumakon, Mel. Anya, ang awan mo ti mabalin, ta nagkasar kayo. Wen. Nga madumot ita tinagkasar ng agsisina. Sa bagay mo't kit di Kunada, saan na nagarantiya ti kasar, tapnosan nga agsina ti agasawa. Ngam, ato ti makagapo, wen no rason. Nga oray nagkasar da kiti agasawa, ken nagarbu pa'y akasar, agsina damot laeng. Isumat. Tauri anyat aramida, partner. Diyak nga isuro ti pusok nga agayat kan Trina. Partner, Ang moment na kasana nag-asawa kami, nagkasar kami against my will. wen nga rod. Ne, asidogan ti balay mi. Amangan numailabesak. Anya man ang di mapaspasamak yung kaya, Trina. Gas ka na sana makanakabusa. Ni Randy, Papa. Rabiin nga mawon pailaan. Kurayang ba? Ang mga nung nag-overtime man. Agdua-dua akon, Papa. Anya? Ang mga nasa balit yung overtime na. Trina? Ngayon sana mabalin kanyak. Iya. Saan mo kumaunay ngay uyungan ti asawam? Tama nga numaumakit panawan na. Anya? Ha, dahil tatis dinar aramidan, ta makapataya. Trina, nagdakas lakad din ti aramid mo. Nagdaniyak na ipitan. Nagkapuam? Natural. Iti construction site. Sa dinupay ko ma. Di ko namkit di. Napan ka nagbabae. Anya man ang datang ibagbagam si Katrina. Talaga ka di agas tablatan. Anya, akas to ya. Dahil talagim imon ti amom. Anya tiamok ngay. Ang padasam ti mangloko kanya. Sumartin ka man! Ang mga no! Oh? Apa di mo ituloy? No sa anak lang ata ang makapagtipal. Ang mga numati. Namatibab na, kasta? Sige! Sige! Padasam ta makitam! Ay na. Jack to lang atan makapagtipal nga paiso. Panawan ka man langan. Buisit ginit kas na biyagan. Rumarak man langan. Hoy, Randy! Papanam! Iyan biyerno! Randy! Di husto jay kunak. Papa, Nabambanog jay tao ng unget ipasabat mo. Kasano ang masursuro na kangayatan no kasta? iso ti kanunungan nyo? Kanunungan nyo, dinalaing nga lalaki? Sikati anak ko nga maditaramin mo. Saan ko akanunungan ng runakit na muakon di kinapon no? Papa! Asaan na ni Randy ti amat asikong mo? Ako Isu, ano di mo baliwan ti tratom kang kwa na? San nga dayo apanawan na kako nakapanan? ngam, Ipakita ngay ayatem ti asawam. San kit di aday talamang nga paking kwa na ti amom nga raminan. Apay nga inawis tak manan dito yung resto bar, partner. Kaya't ko lang tagpalabas iti oras, partner. Siguro, nagapa kayo manan kinitrina niya. Nasa uman. Talaga na umakon. Dahil tantidakis na, partner. Ang ano sa muna. Anya nga rod ngay, kat asawa matan. Basta, masikog pa yan. Bunga ti panang loko na kanyak. Isuda iti amana.
Asaan adim nga iti panawag ko. Maawatan ka, partner. Inalhilaw na klaang ni Trina. Kaya't nala nga maalangan tidayaw na. Day tamat tirikat na ita. Agbabunan natin si Kognay. Idi agkasar kami adi na oras. Gapo iti panang pikot na kanyak. Sumangkaot tromat ti amana. At yun ti order yun, sir. Thank you. Thank you miss. Ay, abandag lang no dapay order yun. Excuse me. Among partner. Puray asino siguro. Puray kasano ti anos mo. Lukas di ti asawa. Ay, maawatan ka matkit di, partner. Ngayon ti kang runaan launay ajak tinayat. Iso ti panang loko na kanyak. Pinagtakot nyak. Sa bagay, uri asinumat nga ta. Kat ti dakis na launay. Isupay ti adaganas na ang mga apa kanyak. Masaludsod ko man, partner. Asino at talaga ti ama ti sikog na, no saan asika? Saan ko nga mo? Tanagduduma mat alalaki ti kakuy-kuyog na idi, partner. Di ako nang painalalaki. Sigurado na bartek man ano sumangkat. Katamang ano parbangan to pa yan. Di napatasan tiyag babae. Tiyag li palupas. Nambasol ko mat kiti. Ti amok kat masursuro na kaayatan ni Randy. Saan mat kaya? Manumpulan nga kasawa kami. Saan kami pa yan nagkaturog? Dahil tilangan rabi ngagpada kami nakainom, may ti resto pa. Intulod na kati balay. Katimbisa nagkawit. Tiyak pinalubusan. Napasamak ti makon ko na asyat kan wedding. Yung tiyak namnaman na kasi ti pagpanakan ti amin. Kulos sa sana na si Didrik na nakanyak. Nasakit tinakam na. Iti pa nang pikot ko kanukwana. Wow, stumot ka din ni Papa. Imbes nga apaat. Saya at kumati makilangan kanukwana. Ipakita kumamat nga agayatak kanukwana kas asawa. Himaya anak, nagsapa ka mat anagreeng. Itindo ta, parbangon sa itay sumangpat kan. Ada klasik nanang. Kan madamat exams mi. Iso asumrakat. Ay, saan ka kadi amarigatan, anak ko? At trabaho ka iti rabi. Kalpasan na, aga-atal ka iti aldaw. Saan da ka pa kadanagan nanang? Kabailak da ito'y. Anak ko, Kan may sa, adapay matores ko maturog na madamdama. Kan 2 oras lang mati klasik. iso Kan uwan gayam nanang. Adatay agas yung ginatang ko. anak ko. Kay tapay ti may sa pagparikuta. Ti may kaatang iti agas ko. Saan aparikot dayta? Tinapatag. Katagimbag kayo pay. Kasla, kumarkaro mo ti sakit ko. Saan kayo ang mapukawan itinamnama nanang? Kan di tay kumaliwayan kag kararat. Anak ko, At kararat kayo mat Saan laang asyak kag kararat? uwan anak ko. Kasta tar aramidag. Iso adi kay kumamapukawan itinamnama. Dakkel ti kaasi ti apo. Tulungan niyo kumamat ti pagiyo. Uwan anak. Kan agyaman ak unay kan boss ta maawatan na. Nang runa no kidawag ti masapa pa nagawid ko. No awanan customer kan parbangonan. Dayawag mo ti kinaanos ti amom iti dayjay aresto bar anak. Wan nanang. Kan aganat ka iti panagawid mo. Kan dagiti customeryo ijay. Abang ano adamang bastos ken ka. Awan nanang. Kan ada security guard mi. Kan dagiti bouncer. Papa, ayan ni Randy.
Nabanan na. Di pa namigatan. Siguro, sinambot na tinamigat ito yung babae na. Amo, papa. Ada babae na. Sagbay nga agsaw kay ti kasta. Kumadamagam di tabagim no anya ti kapo na anaaramid na wino maaramid na ti kasta. Papa, Oh, apay kami nakasjay tinaramid mo. Saan mat gayam nga iso tinakasigugking ka? papa. Diyak kayat nga ang tandak naon maibagak nga ama ti sikog ko. Nuambok na kumakas na. Saan kayo ang pinagkasarin eh? Papa, No dimngegak kumangaron iti palawag ni Randy. Isu nga damat basol ko. nalpasan, papa. Wan, ngamtim ako na. No kayat mo amaayat na ka. Ken mapunas ti sakit tinakam na di panang pikot mo kingwana. Surwam tagserbi kingwana kasasawa. San kiti asikapay ti adaganas nangagluksaw wendo mga pakingwana. Masurunak namin. Dayta ket ti madikin ka. Dayta kinatangken ti ulom. Tinakal-alaam iti dayta problema ita. Ita imbis asayatem si kapay ti adaganas nagagluksaw. Kasi naman ti sana makaluksaw, papa. Oh, Di nagmotibil bilang nga asawa. takim basol ko ma. Naguri ka man. Asino ka dingag paiso ni nakasikuging ka. Oo ko, papa. Sa dinutayan na. Diyak ka mo, papa. Tasipon na mo na nagsikugak. Sana na nagpapakita di onan bae na lalaki. Kasi tinakunak. Daitan tinalalam ka pwede kinatanggan ti ulom. San ka atim ngag iti pambagbaga? Imbis anagadal tinararamid mo, nagbalbalog. Bimbaba, yan ka pa karon. Di na ko man sermonan, papa. Ulitan. Saya atem ti aramid mo. No di mo kayat apanawan na ka ni Randy. Kakadwa, bilhin na tayo kay. Oh, anya partner. Anya ti madamag. May ipapanitin niya. Da kayo ken ni Trina ah. Anya kumatnam na maamnay. Dajay, nakasapsapa ang kapimana ng balay. Anya? Wen nago. Awan siguro ti talina ay wano ornos mi nga gasawa. Sus, daytan ah. Wen, sipod na mo ka masikugan. Kinagdua bulan gaya man tininawan na. Nga makalawas kami lang. Pulusan. Ad-adan anak po kaw tiganas ko kankwana. Amok, ore nakainom ka. Nariknam. No sikat tinakaunawan no saan. Amok. Nasimbang pa lang ti isip ko idi pare. Ngem apay ajak na pagkadkadan. Anya? Anya nga min ayat na pasamak. Inasibay ko ngayon sarak iti silid na. Takas taon iti bartak na. Kan may saan na makapag na. Nasyanak idikan ko na. Kat dita. Di na akong pinalubusan pa eh. Narugso ni Trina. Kat di ako nasarkadan tiriknak. Napintas ti pamagina. Gapulaan iti sakit tinakam mo, iti panangisina ni kailikin ka. Takinay kayat na tinapan ni Jay London. Mas pinili na ti arapap na ng ti relasyon nyo. Iso anasumok mo ti simsimrik iti resto bar. Amumat asaan na kasanger. Nagpalpalabas at langit ti oras. Tapno maiwagsak ko ti sakit tinakam ko. Kat di tamot tan anasarakam ni Trina. Ngagsapsapol iti mga langon kenkwana. Wen, agbali na ka biktima. Gapo iti amak na apatayan. Wen no laksidan dagiti naganak kenkwana. Agbiro kiti sa bali a pamuspusan. Kat sikapay mo't anasingpot at tao tinatungpungan na. Wen nga ago. Iso ajak amuno niya ti pagbanagan mi. Angam sa bagay, kung nadagiti daduma, papel ang ti marriage contract. Ngam saan agarantiya iti agasawa tapno saan dangagsina. Ngem no kumaay-ayatak ni Trina. Ibilang ko, sagrado. Dahil takal na isa, pare ago.
Ngam kan na kumamat ti pagribangan na kas asawa. Saan kit di abog kaw ti ipasabat na kanyak. Mabalin na masursuro nak matla nga ayatan. Ay, no adda balasubas a lalaki, addamat babae, agasom day tangay naramid na. Dinadaal na tibiyag mo. Iso nga oray inton ka man. Pulos siguro ajak tumaayat. Sa di naman ang di babanam. Adala pa panak, papa. Di ka lagsardeng di ti balay. Kasalang arunan di kasasaan mo. Anya ko ma. Dakilan ti tiyan mo. Kasanon no maapiktaran ta sigog mo. Ha, buisit kiti ti kastoy. No apay kiti ajak pala pinaragrag. Ano? Ay, Diyos ko, anya dahi ka nasasawam, anak ko. No sana lang nga nagbutang iti mabalin nga aramidan nyo kanyak no maamuan nyo amasiko ka kidi. Tawan mo't mangikasar kanyak, pinaragrag ko la kuman. Sumardeng kan. Ipas ngay mo dahi ta. Katnusan mo akayat apadaklan. Da kami ti mangaywan keng kuana. Adamo ti katulong. Kat masapul ang mga alak iti talaga ang mangaywan. Aramida. Da kayo ti makamo. Dahil Wah. titinang tatali ti biyak ko. San mo apabasulan dahi tatawan basol na. Si kakit dia. Apa yang nagtalag kay tinayaan ang sikongking ka? Anyat mabalin ko. Amok ayalo ko nak. Apay nga Gusto bin. papa. Santa ko man na si Dirun Pay. Amom ka di. Nagdakkel apakay babainan ko mati pamilya tayo no di na kaing kasar ni Randy. Amok! Nga buisit mo't na dyan lalaki. San mo ang mababalaw? Tasan na kamot kay ayatan? Damo lang nga nagkita kayo, impay mo ti amin mo kingkwar. Ayat mo lang nga malangon ti dayaw mo. Saan ka nga ka nakabalasang? Isu arumbeng nga giyaman ka kingkwana, kat sa narumbeng nga yung kaapahan. Basta, masurunag kan kwa na iti di na pa nangikaskaso kanyak. Katsan lang agbidto na mangisukat kanyak. Aday takamanan. Agipang takamanan Basta, ako na. papa. Nasursuro ko na inayat ni Randy. Kat nadapanggap na amang isukat kanyak. Patayag ida, iti babae na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Maya anak, rumor ka ka din? Wana nang, makamukay la kumanyag tumarka dagiti agas siyo ha? Wan, anak ko. Agan anos kayo kumalang. San abali? Basit langan apa naganos. Agturpusak to niti kursok nga information technology. Maudin dito si Miss Trek nanang. Ay, anak, pasensya ka na. Nagsakitak mo to. San ka una yan ang matulungan? Wan, maawatan kayo. Kat agyaman na, tauray na bayaganak iti panagadal ko. Malpas kong tumatan. Kat agyaman akmat iti Diyos, tauray awanan day di tatang mo. Kat na ituloy ka a pinagadal. Kan inkargatam ti agadal sa agtrabaho ka pa'y. Kasapulan Kat no makaturposak, saan nagtumatan niya agtrabaho iti pagtratrabawak? Anak ko, Ngamin, saan amaliklikan? Adalata dagiti na bartek no kwa, bastos. ha? Panagkit-kita da kadagiti agtrabaho ichay kat lalakain a babae. Nasaya at nga ron ano makaturpos kan anak ko. Kan makabirok kan tumatan iti mas disente at trabaho. Wala nang. Kat no makaturpos kan, ay, oray, makayak tumatan. Anya? Nanang, di kay kumagsarita iti kasta. Kaya't yu asawan, panawan dakton ngagmay sa. Saan tayo at ang ngaltibiyag tayo anak? Kan ada na ituding agasa ti tunggal tao. No dumtengan ti kadeng ko, awan maaramidan tayo. Saan tayo amatumngar ti pagayatan ti apo? Pangaasi yun, nanang. Saan kayo kumamat ngagsarita iti kasta? Patpatgan kayo unay-unay. Kasano akpayan no awan kayon?
Isa pa nga siyo. Di kay kumamat ag saritay ti kasta. Nalpas gaman ti oras taglalab singer ta partner. May isa nga oras day dyan, agkanta, ganagina na. Iso nga, agpatukar da pa'y laang. Oh. Anya ti kasla al-alingagam, partner. Uy, Randy. Kuha. Nagpintas ti melody da ita kanta. Angam, kasla madimat dagiti lyrics na. Anya? When, dandani ka na ka mga deta kanta. Tunggal umay ta dito. Ngam jak la unay kaskaso. Angam, napintas ti melody na. Oray siyak. Sa anak unay ngamin, mahilig iti kanta. Dadlaw ko nga ran. Iso sa anak ka pamilyar kadag iti kanta. Malagit ko ni Kyle. Kinaykayat natin madaya. Ket sinurot na ti arapaap na. Ngam relasyon mi. Ay sus, aday ta kamanan partner. Masapol alipato munti na palabas. Ato di tati, aday o maikarikan ka. Sangkit di ani Kylie. Panawanan, tapno ag-move on ka. Wen, partner. Aramita pa ita. Sir, ato yung order ako dito. Agyaman kami miss. Welcome, sir. O sige, ayaban ta lang yung dapat niyo. Adapin mo sa bali at sige. Okay. Partner. Unay dahil na pa ng pasurot mo iti waitress. Nagpintas nga min partner. Gan langana tinauma. Anya. Saan ka di? Madlaw ko magkit di. Partner. Saan ta apumanaw? Aging ka. Ajak mamam mo. Anya? Lagasi ka. Awan kahilig-hilig mo iti chicks. Agtal na ka mamat. Ito lang mat anaawis ti imatang ko iti babae Oh, mama, di ka mat. Alakit din. Ito ulit ang tiagin na. Sige. Kaya't ko timaturag at dagos apama na makasangpot at ijibay. Agyaman ak. Saan una yan anakaro ti uyag ko? Saan ak una yan nakulkulan? Naimbaglaang tagimatang ti anak ko iti akas ko. Masyanak pa iti anak ko. Nasimpet launay. Katsa, sapay la kumaapo. Taag nanayon at tarabayan. Tapno makaturpos matang. Amok amarigrigata na. Ngambarang agtultulo yan ti panagimbag ko. Kat matulunga nga uri ti agpailaang kada kami dito'y balay. Anya ka ding agpaiso ti kayat mo ang mapasamak itibiyag mo si Katrina. Apay ka di pa kasi kurantak, papa. Naimbag ko mano saan ka ang masikog agasta. Saan mo ka ding amo ang maapiktaran ti sikog mo? Bibiyang ko. Trina! Dahil ito nagdadala ti piyak ko. Sana kumakastoy na sana nagapoy ti dahil. Kunak met asan mo ang pabasulan dayta. Tabunga ti kinasukir mo nga na tangken ulo. Bay, andak kumalahan ngamin. Kasta lang arudem tinagbanakam na tangken pa'y lang ti ulong. Masirip ka mo ti kunak. Isatin mo na dan. Oh, Sikit di, papa. hindi Aglablawas kan. Wan, idengdenggam. Papa! Yan ko, ipatandak ko ba?
Talaga ka di akas tamlatan? Awan na sayar gararamidam? Among ama si Kuga? Saan ka ama pawilan nga ginumiti arak? Tanya nga rin karamidag, papa. Maragsakan na ka din, kasi kasasaan ko. Aking basol kumasyak? Trina, awan pa basulam. Ta saan ka nagkurang iti pamagbagang ka? Pisit kiti ti kasi abiyag. Di pa lang maraglag na ito eh. Agbuteng ka kumaiti kastang ibagbagan. Pisit na talaga! Tangkan ulum at raka. No sa anak lang at ta makapagdapal, makabil ka. Narabiyang ka mo na simbang patran di iyo. Sorry, Papa. Ang nagawis kami ni Ago, nga tagay kami basit, apangikat iti bandog. Okay. Maawatan ka. Nigayam Trina. Itaman pa di nak inuray. Kan pasabtan iti ariwawa. Kasano amadanon mo dito'y salas kat nabartag. Kasta ka di. Sorry, Papa. Amhok, di yung pakaragsakan ti mapaspasamak ka na kami. Wan, awan palimod kanya. Sorry mat, iho. Dakal mo ti basol ko, tasaan ka dinanggagitiwin no yung pakag. Saan tayo na may sublipay ti amin, Papa? Dalpaso. Dispensarem ko ma. Mawatang ka. Naladawan ni di mamuha kasan kay masikat ti amat ti sikog ni Trina. Kas itinakunak, Papa. Alpasen. Kat saan tayo na may sublipay tinapalapas? Ngam, lading itak na tadyak may suro ti pusok na agayat kan Trina. Kanadamat basol ko. Tanaka inumakmat idi. Kat saan ko nalabanan ti panang sulisog kanyak ni Trina. Nailuyo sakmat lang itiriknak kas lalaki. Nasapa ka mada nakariing randi iho. Wan, Papa, at na ngamin breakfast meeting ko. Uno, likliklikam lang akasarita ni Trina. Awan matrumbang nga pagsaritaan ni Papa. Tapog kaw tumat lang ti agadukan kwa na. Randi, Iso alading itat, nujak maya sa dagtarik kan kwa na. kinapudno na kanayon ko abagbagaan. Kat siya kung tagpakpakasi, kan makisarsalita king kaiho. Pakawanam ko man ni Trina. No ita, Papa, saan ko ama ikari? Ngamin, dakkel apa ng loko ti inaramid dak. Nasakit yulog, papa. Remor ka din ni Randy ti kwarto na. Saan lang iti kwarto na? Napanpay kit din. Anya? Ada ka no breakfast meeting na. Kat namati kayo, mat? Ti kunayo kit din, nasapa na pan iti kabit na, kat ijay amamigan. Ta sigurado ka? Anya nga ti po na nakasapsapa. No saan nakasta? Ay na Trina iya. Agbalbaliw ka kuman. Tangay sikat nagbintot ko nakmanan. Sikat mangipagkita iti nasaya at kengkuana. Bareng agbaliw tirignana. Ket masurusuro na kamot lang ngayatan. San kumati kinatanggan ti ulom ti pagariam. Maya anak, nalpas ka din ti klase. Wan manang, kat ada ginatang ko pansit. Mangan kayon. Katsi ka anak ko. Nabsugak pay. Sige Tay agas yun, nagtumar kayon. Wan, di na ko mapakadanagan. Ay, so maturog akman pa'y nanang. At daman sarap ko no madamdama. Sige anak ko, aginanakamat. Amang ano si kaamit ti agsakit. Wan nanang, didak pa kadanagan. Oray no, medyo marigatan ha. Kabailag da ito'y. Ada kahit ko aton uyan, oray ka sa no arigat. Anadamat tabagim anak ko. Amang ano, agsakit kamit kiti. Ay,
Nakakaasi ti anak ko. Yak man na matulungan. Ang kiti. May nainayo nakpay akros. Gapo iti sakit ko. Ay, nagbayag met ngamin ti panagimbag ko. No maimbaga nakla kumamat ta makatulong at kankwana. Nagrigat lakit din aya apo. Nakurapay kan kastoy nga ataan anayan na. Uray ko man saan asiminan ti amana. Ay, imun unamat nga minan. Nala daw ka ngayon may dito'y site ah. Wen, di magasag pa naman yung pesto. Tadadagiti na si kaso kanaskan nga ma-order na materyales. Iso ah. Kunak no nag-aapa kayo manan kin ni Trina. Nakaturog pa ito pamanawag. Kat nakaturog hindi sa mga patak. Tanang partek ka no. Iso ay kunak man. Agasom dayta. Agbarbarda. Idin to ta masikog. Ulaw nga rod. Wan gayang pare. Agkurang tilandok tayo at 10mm kan 16mm. Naka-order akon. Isang paday tatis taxi hardware. Dahil tati pagbilibakken ka, partner. Agasom, saan mo aparikot ni materyales? Doble kabig ka. Kukam ti hardware when no construction supply. Kan, si kapay ti kontraktor. Pare, Nagbaligi kan iti business kan karir mo. Kas civil engineer kan negosyante, partner. Ang may salaang ti saan mo na pagbaligyan. Ti love life mo. Saan mong ipalagip tayo kanya? Kakaiso ng inot ang ililiwag kundi napasama kada kami kini Kylie. Wan, makitak mat. Adalat ti kadagsanan aparikot mo. Ni Trina. Kaya't mga asawan, partner, ago pertamanan dito eh. Si Kaan yung makaduan na. Ang no saan, mabalin nakatama tapanawan dito eh. Saan mo kumadadaulan ti biyag mo? Gapulang iti napasamak. Nalabit. Saan pa yadimtang tinaikari nga ayat para kin ka? Diyak mo. Ngem, kaslakla na ilunod itinaga ni Ayat. Anya? Ken kayat ko. Maladawak basit nga agawid. Tapno nakaturog to ni Trina. When no nabartekan. Sus, kasanong tisikog na? Madiday ta. Makapatakas iti masikog. Ti aginom iti nasangar. Nang runa iti panagsigarilyo. Parikot nan awan bibiyang kuditan. Ang partner, ti ipas ngayon nanto ti kakasi. Amangan no, adan to pekit ti diferensya ti ubing. Makaamo ti amana amang bagbaga iti anak na. Ay, anyagat day jayan a babae. Sobran ti kinapasaway na. Kinasaritak ni Papana. Nagkidaw iti dispensar. Taura iso, katakal ti basol na. Tadinak impangag idi. Nabigla siguro Siyempre, ada na pasama kada kayo iti anak na. Ngem saan asak ti ama ti inawan na idi. Hala, awanin mabalin partner. Iso no nakapsut la kumati pakinakam ko. Amangan no nabagtita kon. Amok mat anatibkar ka. Kun kabalam data partner. Awan gayam. Mapantaman iti ayuyang ta inton off tayo. Oh, apay manan. Kaya't ko am mo husto ti may sa waitress day jay. Jay agnagan iti Maya. Anya? Di mo kunaan asaan ka anakayawan iti kinapintas na. Sumrek ka ka din iti trabaho manak ko. Wananang, so nagsapa tayo ng rabi. Agananad ka. Wananang, agtumar kayo ni Tiagas yung sakbay mapanak. Wan, anak ko.
Agan anos kay kumapailangan mapampanawan ha, nanang. Di nagpakadanagan anak. Si kakit di agannad ka. Wan, saan dak matapakadanagan? Saya atem laeng ti makilangan kadagiti parokyaano yo. Saan mo apakitaan ida iti made tapno saan da ka abastusan? Ay, padasan da. Babae ka kat awan gaway mo iti lalaki anak ko. Agannad ka taado ti barumbadaw. Wanarod, nanang. Nang runa kadagiti ibagbagada at drag-adit. Ay na, Diyos ko, yada dayo mapo. Nanang, Makapakintayag dagiti may padpadamag amay dadanas lagarudan. Ay, patayin damay. Awan pa'y ti live singer dapat nar. Madamdaman to kano. Nga alas 9 sa. Nasaan na parikot data? Kan awan kanupay ni Maya. Kuna di kadwada. Talaga nasaan na kayawan ka kenkwana? Sungarod. Katsika. Ha? Medyo. Angam na kursunadam si kalatan. Narigat mo't no salinan ka pa eh. Awan parikot partner. Mas priority ka. Anya? hello, sir. Hi. Ay. Anya ka dito order yun, sir? Mangkad ka man iti may sa order sisig kan upat a serbesa? Wan, sir. Manugaya man titawon mo itay, ating? Ag 23 kon, sir. Oo. Mabalinda ka kadi akasarsaritan madamdama. Kwa. Sorry ha, sir. Saan ba mabalinti makitable ka dagiti customer? Kasta kadi. Nang runa no adot customer. Okay. No problem. Sige, sir. Alaak lang ti order yun. Uray nyo ba si tipulutan nyo? Okay. Mabit lang, sir. Uy, partner. Unahin apa ng surot mo kan. Maisinak sa ni Shane no kastoy lang partner. Anya? Loko. Rabin, Trina. Maturog kan. Saan nasayat kang katiagpuyat? Apay, ay pakariribukan dak, papa. Dahil ta sigug mo, ti pambanunutak. Kahit mo kadingad, danto parikot. Anya ko, ma? Ay, talaga kadiasan kang agnakaman ako. Mabuis-buis itak nga rod. Tabagim, tirumbang akabwisit mo. San kiti ano asino laditan, agpapantawan amuna si kugmo. Ay, Awan rumbang nga papasulam. Tasi kamot laang tinagaramid. sumangkautro mat nga rin na di arandi. Rabiin nga maawan pa ilaan? Nabartek man siguron. Ultimo kasarita na ko, ma. Di nakpay kasarita. Kasano nga daganas na makisarita kang ka. Kat bugkaw kas kada nagmabadi ti magbagam kang kuana. Papa, No kumaasikaswam no sumangpat. Damagam no nangadan. Isa ka namin ti kanan namin no pagpilasan na. Tamo mo ti trabaho na. tanya ak tagabo? Sana kastati kahit asawan na ita. Kaya't na asawan, masiknan ka kang kuana. Denggam dagiti balakat ko keng ka. No kayat mo ngagbanag ka na sayat. Laglagi pam ti reputasyon di pamilya tayo. Kaya't mo amamuan to di tao nang runa ka dagiti makamamo ka na tayo. Anagsin na kayo kan randi. Kapot sa saan ngayon amati pas kayo mo. Saan ko lakit di akayat ti may babain. Tamangan no isunto pa'y kidi ti pakataya. Nalpasan ti live performance ti singer dapat nar. Ya, kasano? Sikaman na mapantan. Saan ta ka din nakasarita ni Maya? Kaya't kung adupay kumati maamak may papankan ko na. Anya? Aparakan ka, partner. Oh, apay-apara kanyak. Anya ti kayat mo asawan? Di nakpakadanagan. Tada ni Shane a girlfriend ko. Idinto ta si ka. Mako na asiro ti love life mo. Talaga asik ka. No, anya at mapampanunot mo ako. Sige. Agordarak pa iti one round. Kasaritak lang ni Maya iti counter.
Sorry, sir. Sana mabali na pasyaran da kiti balay mi. Tanya. Ada ka di agungat? Ada mangi pare? Awan, sir. Awan na kiti aldaw no maminsan. Kasano nga awan ka? Tiyamok, maturog ka iti aldaw. Kasta nga rod, sumura ka kiti pagadalan, no mayra na nga da klase. Sa maturog ako no sumangpatak. No kasta, working student ka? Wan, sir. Sorry ha. Saan kayo masango no pasyaran dak ako nayo iti balay mi? Nga oray day off ko. May isa working student ni Maya. Wow. Anak ka interesado akin ko na partner. Saan para kanyak? Para kin ka. Oh, apa man na para kanyak. Isumat. Ne, partner. Ang mga numailabusak. Uwan gayang. Nakadanon tagayan man iti ayan nyo. Unak lang utang na trabe man na sumangpet ka. Nagrelax kami lang kini Ago iti restobar. Mangan kan, idasaran ka. Nabsuga kiti pulutan. Okay, itimplaan ka iti kape. Oh, sige. Kalpasan nag-shower at saak maturag. Mabitlaan. Oh, anyat na pasamak. Milagro. Oh, ada ka magaya man randi iho. Well, papa, sangsangpat ko. Nagrelax kami lang basit kinaago ti ayuyang mi. Okay, no problem iho. So far, nasayat mo't papa. Kinapudno na. Na-close ko man ang timay sa project. May sa duplex iti may sa subdivision ti Aramidan mi. Oh, nasayat nga rod no basta. 20 kape. Thank you. Ada kayo matgayam dito papa. Itimplaan kayo matiti kape yo. Sure ya. Sige man nga rod. Sa bagay, iso tirim warak. Mabitlaan papa. Just a minute. Tapanan ni Trina di kwarto na. Tasa na babalingag puya tadakalan ti tiyan na. Wala nga rin, papa. Kanura siya, no may bus ko ti kapig. Mapanak mo din di kwarto iho. Papa. Barbaro, no? Milagron sa. Amo kung di kahit mo asawa ni iho. Barbaro saan nga unga tunubog ka utin pasabat na kanyak. Kinasarsarita. Ket agyamanak. No iti mo na gundaway. Ket impangag nakrandi iho. Sana sumina iti panunot ko ni Maya. Nakayawan akmaten kankwan. Ket ni Trina. Diyak maawatan dagiti impakita na anasayaan. Binagbagaan ka nun ni Papa. Matikaw ka dagitoy. Napintas ni Trina. Awan makunak. Balaksid iti panagloko na kanyak. Nagkasar kami. Ngem against my will akalay sa. Awan ayat anang bagkat kada kami. Di, kasano day ta? Amangan mat nagbalbaliwan Naku na kanyak ti ama na binagbagaan na kano ti anak na. Oh, di nasayat no kasta partner. Ngem, saan na basta maya siligtirik na kenkwana. Taal-alyaan na ti panangalilaw na kanyak. Nga uray, agkid daw iti pamakawan ken ka, kat agbalbaliwan. Diyak masumbatan day ta. Saan mat nga taan narigat nga ayatan ni Trina? Ang amangan mat no agayatan ken ka partner. Saan ko nga mo? Ken, adda parikot partner. Anya day ta? Mangrugi mat na makayawan nak ken maya. Anya? Katsak maawatan tiriknak partner. Daytan ti parikot partner. Nagkasar kayo ken Trina iti baet ti kaawan ayat ang nagbagkat kada kayo. Ang mangrugi mat nga agbalbaliw. Ita, nakayawan ka mat ken Maya. Wala nga rod. Kat asino kadagiti dua itan ti pilyam.
Patya, lumok ng tumot lang ti puso na. Nagtultuloy tinarukiyami ha. Padasag, Papa. Iswati aramidam, agpaisuro ka ngagluto. Anya? Kasi tinakunak, paparan natin tumot lang matignay tirignan. Kang runan ti amin, kasaritam. Agkid daw kay ti pamakawan kang kwan. Sige, aramidak. Kung damagag man king ka, iha, Anya dita? adda ka diriknam ken kwana wenno awan. Sana narigat nga yatan, tikas ka ni Randy. Maawata kon. Ngam, nadagsan tinagbasulak kan ko, ana. Amok, isugarod ngay bagbagak ken ka. Imbisa bugkaw, kas kadanya pa'y di tati pakitam ken kwana no subang pa. Pakitam, itinasayat. Sige. Ipagpagapumladitan si kugmo. Takasi tinakunak ken ka. Awan basol na dayta. Ket karbangan na lang nga makita tilawag. Ay, saan ka kadi asumrag iti trabaho, anak ko? Saan, nanang? Final exam min, kat nagpakadag kan ni boss. Nasaya at man ta pinatganda ka. Imbagak namin na final exams min, nanang. Nasingpot, tibos mo. Ay, wan, nanang. Awan makunak ni Boss Marlin, man nakaawat. Man ti kasta, anak ko. Kinapudno na. Iso ti may sanang patpatibkar kanyak, nanang. Dayawan nga kano ti kinapursigido ka makaadal. Nasaya at man, anak. Kunana kanyak. Nadagundaway ko nga umasenso. Aramidag. Kat may sa kano ti panagadal ko. Apag pangalak apumintas mo at ti biyag ko. Ne, kunak man no agawid tan, partner. Dumagas na pa iji ayuyang ta. Wow, si kanti agawis ita. Salbag namin tikas to eh. Oh, tiyan niya. Amo ka katawaan nak. Ngan kailiw kumot ni Maya. Anya? Ay, kunakon kat. Sige, kaduan ka, partner. Kat good luck. Saan ko nga amo? Hangem sa bali dahil yung amariknik nakpara ken kwa na partner. Okay. Saan ako namasdaaw? Ang adadakkel aparikot. Malaksid, numawaswas ti kasaryo kintrina. Ha? Iti ka ano man. Saan mo amay kasar ni Maya, partner? Uwa na niya. Ang ti saludsod. Kaya't nangatamot. Ti basta makidinakin ka no bilang. Sige. Kasaritak to na sayaat. Katipod ken kwa na ti sitwasyon ko. Awan ilimod ko ken kwa na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh. Apay ka no partner. Apay nga awan. Sigon iti manager da, nagpakada ka no asan asumre kita. Ta agribyo para iti final exams da. Unton bigat. Ay, kasta ka di. No kaano pa yung magagaran at una yung makakita ng kuwan. Ang dayawon launay ti manager da ni Maya. Ngamin, talaga apursigido ang makaadal. Kasta ka di. Ken masakit ka no gayam ti inana. Sige lang. Dudwada lang ka nun ngagbibiyag. Ta natayon ti amana. 2 taon ti napalabas. Uli lang nga din iti ama no kasta. Isot na ibaga kanyak ti manager da. Ket no palubos ti apo, agtorposton. Gapo iti dayta anamak. At addan ang nagka-interesado ken kwa na. Ago partner.
Kuna kita sikan. Nasaba ka man ita. Wen, di magas kami lang nag one round ka na ako. Sige, aginanakan tagi dasarak, ha? Inururay ka. Inururay ka dinner. Kat amon? Sakti nagluto iti kare-kare. Really? Yes. Sapay lang kumata magustuhan. Dahil iti chinelas mo. Sige, mabit lang, ha? Ayaban ka no may sagana kong ti dinner. Kaya't ko ngagsamo tamangan, okay? Nagustom ka dinat lang tilinotok? Wen, ato nga ron tinakan ka. Actually, talaga paborito ti kare-kare. Kasta? Nalang kagayam ngagluto? Itala nagluto ak. Nagpaisuro ak na Maria. Ay, wan gaya. Nakasaganan ti pagsukat di banyo. Alright, ada shower heater di banyo. Sige. Sige ha, sumurag ako niti si Len. Ay, marik na akong tiketang ko. Good night. Nagdakkel tinagbaliwan ni Trina. Jakmat kaya ta pabaynan. Taamangan noan niya ti mapasama kiti sikog na. Sana mabali na mairamraman ti ubing tawan basol na. Dahil ako matikid daw aking karandi. Amo, kasan mo basta mapakawan kan maayat ni Trina. Gapo itinaramid na. Papa, Ngam ipagpagapom la kuman iti sikog na. Iti pas ngayon na. Takarbangan na makita tilawag. Tawan mo't basol na iti bidot na. Wen, Papa, saan kayo magdanag? Kinapuno na kahit na paragreg kumay di iti sikog na. Ngam linapdak. Tanadag sa nabasol na ita. Kang runahan ti amin. Saan na may lintag di may sabasol, babaan iti sabali man na nabasol. Husto kayo, Papa. Saan na bali? Inton makana ket talaga asan bulat ta amayat. Kalpasan dagiti pagpakita na ita akin nasayat. Ta sana narigat ngayatan tikasken ka. Ketamok ngawan panagayat na keng ka. Adaman na pasama ka na kayo. Nusan mulat ta amay suro ti puso mga agayat kan Trina. At dantuking ka na manggedeng no panawam. San kanto nalapdan, tamaawatak tiriknam. Ni Apo Diyos ko mati mang tarabay kang ka iti ang nanayon, anak ko. Sapay ko mata, nabaligit ti eksamen mo. Wan nanang, masapo lang may rawar ko ta eksamen ko. Tapno makaturposak matan. Uwen tapno makabiro ka matan iti sabali at trabaho. Wan nanang, dahil tati ka na nakit-kitawa kiti na marswa. Tamaipayan kayo matitinagin awa ko maabiyag. Anak ko, Adon arigrigat yu kanya. Tangro na idinatayan ni tatang. saan lang asyak, anak ko? Uray si ka. Ado matan arigrigat mo kanyak. Malaksit iti pagbiag ta. Mairaman pa iti agas ko. Saan aparikot day tananang? Basta ka ba ilakpay? Ngalangaro din. Mapankan, taamangan numaladaw ka. Ay, tarabayan nakakumati, Apo. Imbag man, partner. Sipo di magakanyak ni Papa Lucas sa kinasarita na ni Trina. Nagbalbari matan. Saan na nabugkaw kan nagmamadi abalikas di pasabat na kanyak. Sana dakas no kasta. No masursuro yung ngayatan ti tunggal maysa. Anya? Oh, saan ka di apod no ti kunak, partner? Napintas ni Trina. At damat mabalinda iti biyag. Kan agmay may nga anak. Kan agtawid iti sanikwada. Ago. Oh, awan mo't dakas na no makapagkinawatan kayo matlaang iti udi na, partner. Kumaano saan kay anak nagdiriknak kan Maya? Una niya. Itapay ang mariknak na agayatak manen. Ang ti parikot, kas itinakonakin kay dinaminsan, partner. Dakkel manen a parikot, ti sarkam, no bilang. No bilang agayat ka kin Maya, kat aklunan na ka. Saan mo amay kasar? Awan parikot.
Basta kaya't nang-live-in kami. Ang ni Trina, anya nga tati aramidan na, numaamuan na nga da ikabkab balay mo. Tago. Saan ka di asikamot lang tinagistorya kanya kiti na minsan? Adi na maaklon nga da sa bali a babae itibyak mo. Awan karbangan na amang lapad kanyak. Tanagkasar kami nga awan ayat kitunggal may sa kada kami. Ang saan mo lang nga mo, no inot ang nakariknakin ka iti kasta? Bayat ti panaglabas ti aldaw patnar. Anya. Katsika, saan to nga ta matignay ti riknam? Nagtultuloy ti panangipakita na kin ka iti nasayaan. Patnar, adda sa nga ilib. Asino? Randy, Apay nga da ka dito eh. nagluto kami kin Nana Maria iti meriendayo. Anya? Pambarak mo nga pag napagnata ka sa pulan ka no ti kastoy tapno sa anak pamarigatan nga ganak. Kuha. Umay kayo, Trina. Ada pagtugtugawan ni Jay. Agyaman nakago. Randoy partner. As si bayam kuman ni Trina. Amangan numay ligos. It matumba. Sige, umay Katrina. Sus, saan ko mananas ka ng inyigan na kami? Ado ti magatang dita. Sa bali lang ti magatang. Homemade partner. Uwan man. At least, amoy ang nadalo si panakaisagana na. Gusto ka, Trina. Hala. Agtugaw kayo. Sakto. Break time. Kan mabisina. Rumwara ko niya. No, san napatigunay, san ka rumwaran. Sanda ka pa kadanagan. Kinapudno na, agpakuyog ka na Maria inton madamdama. Papanan nyo? Mapan kami ni job site da Randy. Anya? Tanya taramidin nyo iyay kan Maria? Agitulod kami iti meriendada. Kasta. Agbake kami kan Nana Maria. Mapan mo ibalon. Sige. Yamagan anad ka ng runay ti panpanagnam. Wen papa, sanda ka pa kadanagan. Oh, danda ni Gaiman malpas na ito yung building a kontrata yo. When? Third floor can multipurpose iti nga to. Mabalin apakaangayan kadagiti nagdudo mga activities iti barangay. Kan mabalin mo't nga ikan iti basketball board. Pag-shootingan dagiti na asam iti basketball. Bali half court pala mabalin mo't badminton. Napintas. Bali, covered court? When? Resume ti trabaho. Randy, sorry Pakawanan na ko man. Apay. Ika nga asin. Umdas ko man napakabang aram kan pakaragsakat no mapakawanak. Kan kayat ko, mapakawanak ko man. Tasan ko nga mutigasat ko iti panagpasangay ko. Anya? Noon na saya tagasat ko, orekas kasano. Nakapagdawat ak iti pamakawan kan ka, hangga po iti napasamak. Karina, anyan da ito asasawan? Kasi tinakunak. Diyan ka mo tigasat ko iti panagpasangay ko. Isa please. Sapay ko mata mapakawan na iti nagpasunak kan ka. Amok, nadagsan ti nagpasunak kan ka. Lino ko ka. Kaya't kumutan ti agyaman kin ka, iti panang salbar mo kanyak. Iti dakkel ko mapakaibaba inak, kang ronan ti pamilyak. Dakkel apan nakaibabain tinaramidak. Trina. Di kag tanak, agsilbiak kan ka, kingkat ka maulak, kan silbiagak. Kas asawa. Ngamlilinak man masursurong ayatan. Awatat. Nga may bagakan ka tipudno. Mariknak, agayatak kan ka. Saan ka narigat ngayatin? Ngam, jakmat nam namaan. Ama subadan day ta. Taamok, gumay kayab-kab ti guram kanyak. Nakapanawan ni Trina, partner. Nakaululimag ka. Anyat makunam iti aramido ni Trina ita.
Anya ko ma. Ngam, mas dawak lang ako. Partner, Tsak nam naman dagiti imbaga na kanyak. Nagkidaw iti pamakawan. Kan mangrugi kanon amarik na nga agayat kanyak. saan adakas? Ago, Partner, saan adakas ti mamakawan? nagkidaw iti pamakawan. Tasan na nga mo na niya tigasat na iti panaganak na. Anya? Kat umdas kanon apakaragsakan na. Numapakawan ko. Kayat mo asawan. Duwan nga aldaw, when no duty ti impakada, masaan mo nga isisirag, anak. Wan manang, ang dapat examen ko no bigat. Dual daw ti final exams mi. So Uray ta, pinalubusan nakmat ni boss. Kat, anya ti plano minton makaturpos ka, anak. Kinasaritak matan ni boss maipapan iti dayta. Bayat nga agsapsapol ak iti master ka. Kan sa anak pa ang nakasapol. Agtuloy ak lang iti restobar nga agtrabaho. So anak. Kan bayat mat nga agbirbirok da iti kasukat ko. Nagimbag ni boss kanyak nanang. Ay, Iso adyak kayat nga damat masauda kanyak. Nang rona inton makasapulak iti sabali at trabaho. Anya? Awan pa ni Maya. Wen, partner. Duangal daw kano gayam ti pakada na. Amang ano dual daw mo ti examen da. Sige nga ron. Awan ganas ko. Agwan ron tilaan. Agawid tantan. Wen Kaasi mo tayo masikog amang ururay kan ka. Oh, anyaman ito ako namon si Kaago. Podumot saan ka di? Sigurado. Or-orayin na itan ti isasangpot mo, partner. Sino mo tatadidistor kung mamama kaya? Hello? Trina, kumusta ka? Ah, Ni Roy dito eh. Roy? Sa din lain mo. Nagsarak ta ko ma. Ato na pa tagapagsalitaan ta. Awan na mo kapag saritaan ta kalpasan natin ang likod anak. Pangasim. Ikan na kumay di kong daway ko nagpalawag. Ibaga mo sa dino ti kahit mapagsindrakan ta, please. Kat, no tiyak kaya? Makisalsarita kiti na saya, Trina. Di mo ko mauray na makapungtutak. Tamo mo na siya ti makapungtot. Anya? Anya? Papat ka na? Saan? Saan ka kumagpidtot na agaramit iti dakas? Saan nakabumteng amang ipapuliskan ka? Anya? Laglagi pa. Ado ti amok may papankan ka. Nang runa ti pakainaigam iti droga. Sinalpak ka. Siyak pa ita ti butbut kam. No, hindi kat paspasurot aklangan kan ka. Saan itan? Asino ti pagpampanak ka mo? Ti maaga nang ikasar kang ori masikokan? Kang runan iti amin, danda niya ako nagpasngay. Kat saan ka basta makaruwar nga awan kadwak. Sige, bye. Yawanan pa eh. At dami nagkanas na ngay mawag kan mangibilin kanyak iti kasjay. Amok na niya't kasapulan na kanyak. Siguro, awanan ti maigkatang na iti droga.